con ustedes, el único guerrero. El saludo es para la gente de Xochapa, Guerrero. Yonanda toyoshi, yonyalo shikashiyo, yonanda toyoshi, yonyalo shikashiyo, yokunya kuniyo, yokunya koshiyo, yokunya kuniyo, yokunya koshiyo. Tunaben kokuniyo, suyu kokuni naika, tunaben kokuniyo, suyu kokuni naika, yokunya kuniyo, kokuni nabeo, yokunya kuniyo, kokuni nabeo. Hinda yokunya kuni, ninandu kwena beho, hinda yokunya kuni, ninandu kwena beho, sansi soyukuana, sankasana kuayo, sansi soyukuana, sankasana kuayo. El saludo es para toda la gente de Chilapa de Álvarez. ¿Cómo no? Para la gente de Melchor Ocampo. Yonanda toyoshi, yonyalo shikashiyo, yonanda toyoshi, yonyalo shikashiyo, yokunya kuniyo, yokunya koshiyo, yokunya kuniyo, yokunya koshiyo. Tunaben kokuniyo, suyu kokuni naika, tunaben kokuniyo, suyu kokuni naika, yokunya kuniyo, kokuni nabeo, yokunya kuniyo, kokuni nabeo. Hinda yokunya kuni, ninandu kwena beo, hinda yokunya kuni, ninandu kwena beo, sansi soyukuana, sakasana kuayo, sansi soyukuana, sakasana kuayo. Con mucho cariño saludamos el amigo Alberto Pérez Campo de Melchor Ocampo. Gózalo, gózalo.